alhamdulillah ya. Kita tuh lihat pemandangan di kampung rame banget nih anak-anak. Belum ada yang nonton. Nah, oke, halo As Kuliner, assalamualaikum. Gimana kabar ya As Kuliner? Celana saya mana? Celana. Hanya Gas, halo, hadir ya, makasih buat Gas ya. As Kuliner akan pindah atas saya tadinya dikasih tapi nggak bisa, lagi pilek, lagi panas badannya. As Kuliner, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As Kuliner celana. Celana lagi ya. Nih pemandangan di kampung ya. Apaan? Iya, saya belum bisa dipasin ya, apa aja lah dipasin lah, besok lah langsung lah naik bis ya. Halo Bang, sehat selalu Bang, Raja Garas ya, terima kasih Raja Garas tuh, ada yang di kuliner juga ya. Kalau mau oled boleh tuh Raja Garas sama As Kuliner ya, tuh bisa oled tuh ya. As Kuliner tuh sering oled ya. Tuh Raja Garas porsi makannya banyak tuh, mantap Raja Garas, mudah-mudahan Raja Garas sukses semuanya ya. Terima kasih banyak sudah ikutin live saya nih. Kita kopi lagi nih kopinya. Oh ya. Wah, ada anak-anak di sini ya. Belakang saya. Bisa menino. Aduh, ada Garas pemandangan pedesaan yang indah katanya. Ya banget Bang, makasih ya Bang. Ya siap. Bisa menino Jos Gandos katanya. Pak D, gimana sehat Pak D? Insya Allah saya besok OTW ya Pak D ya. Nih, pemandangan suasana di kampung kayak gini ya. Kampung nih. Tuh. Tuh. Halo, dadah dong, saya langsung. Dadah. Oh ya, awas. Sembako channel 975 kilo Pak, mungkin udah sebulan nih. Bisa menino Pak D, alhamdulillah ya. Tuh. Anak-anak lagi pada ini ya. Belanja. Jajan sehat selalu Kang Leon. Terima kasih bisa menino ya Pak D ya. Tuh. Di sini pemandangannya ini kebun ini pohon cengkeh ya. Ini cengkeh nih, ini pohon mangga nih. Tuh, mangga ya. Ya suasana di sini ya. Asal aja apa Pak, sembako channel 89. Insya Allah besok ya. As Kuliner Pak D lagi di mana? Tuh As Kuliner menyapa ya. Menyapa Pak D ya. Pada jajan tuh, jajan semua tuh. Pada jajan Bu, jajan apa Bu? Leng, halo Leng. Halo. Iya, pada jajan tuh ya. Di sini mah rame banget tuh. Jajan. Tuh, ada yang naik pohon juga ada ya, anak-anak ya. Rame banget di sini ya. Asul, Pak D lagi di rumah aja katanya tuh. Sembako channel atas normal ini ya Pak, nggak tahu, saya belum naik kereta ya, soalnya saya mau naik kereta juga harus pakai ini, harus pakai surat vaksin, aduh jadinya ribet ya. Wah, kirain Pak D lagi di Solo katanya. Bisa membikin konten mau bikin konten nih nanti siang. Tuh, udah bikin konten sama Pak D lagi tuh. Raja Garas juga tuh diajakin ini dong, diajakin oleh Raja Garas ya. Makanya banyak tuh, mantep ya Raja Garas ya. Sekolah kan ya, ada rame di sini ya. Pagi buat Bang Mutasalim. Ini Pak like satu boleh, silakan ya. Ada jajan di sini ya, saya di kampung
kampung Banten ya. Tuh. Ya. Jalo dompet kelahirkan. Ya. Jalo dompet kelahirkan. Tuh. Anak naik ke pohon tuh. Ya. Anak naik ke pohon tuh. Ya. Halo Mutasalim. Gimana kabar ya Mutasalim? Jelas. Iya kecil, kali juga. Iya, kami yang jajan. Mana? Hei, sakot na. Tuh, ada yang ambil durian juga ya, tuh pohon durian tuh. Di atas lagi ada yang ambil durian tuh ya. Durian, kalau ada yang jatuh boleh ambil, yang jatuh sendiri tapi ya. Masalah ya. Terima kasih pagi juga ya buat saya guys. Ini salam kenal kakak katanya. Ini official sembako salam kenal, ini saling sapa aja ya. Ini suasana di kampung rame banget. Tuh. Ya. Ini official aja salam kenal katanya buat saya guys ya. Disapa sama Riri ya. Like satu, terima kasih ya. Satu orang menonton. Tuh. Ya, rame banget suasana kampung ini. Lagi pada jajan anak-anak ya. Hanya guys, Riri saya ke rumah situ ya kakak katanya. Tuh, hanya guys minta link tuh buat Riri, mana linknya nanti di ya. Diunjungi sama hanya guys ya. Makannya banyak tuh, mantep tuh. Kayaknya mau jadi saingan Tanboy pun tuh hanya guys. Makannya itu 3 bungkus sekaligus tuh soto ya. Mantap. Iya. Ya. Kayaknya sudah jempol 1 abangku. Terima kasih ya. Like 2 ya. Tuh. Kamu jajan. Ya. Haha, enggak lah bang, bukan musuh bang. Alhamdulillah saya bang. Haha, ya maksudnya mau jadi kanboy kedua ya. Oke. Masih 2 orang yang like ya, terima kasih ya. Ulah galak ya. Guys, suasana di kampung ya. Kemana ini ya pagi-pagi. Ada burung satu tuh lentok, burung kecil. Burung. Iya, kecil. Pak 50 jajan. Nggak boleh 50 apa? Hah? Nggak boleh 50. Oh nggak boleh, kenapa nggak boleh? Berharga. Berharga. Ya, tuh ya. Mana durian Sin? HP bisa. Durian guys, nih durian ya sudah ada isinya. Ada sih ada isinya, cuma ini busuk ya tuh. Pakai hoong. Hello host, hello. How are you today? Hello, how are you today? I hope you always fine and healthy ya. Good afternoon, okay, good afternoon for Lahina Hong Kong. Please drop your link, okay? Lahina Hong.
لكنه how are you my friend I'm fine bukan Akil memang bos Akil saya lagi Akil saya lagi pilek kami tuh lagi pilek lagi flu lagi panas badannya nggak boleh katanya kata itunya tapi ya apa aja lah besok saya oke lah saya harus belian di situ ya bang alhamdulillah banyak lacking vlog I'm with my friend lacking vlog please drop your link ya maybe our friend will visit your channel okay I hope you find an okay in Hong Kong ini anak-anak nih one time lagi ya latihan di Hong Kong please drop your link iya bang tadinya mau hari ini ya kakak itu aja belum saya ambil bang takut habis sih saya tadi udah ke sana katanya sih itu nggak boleh ada kan teman-teman saya aja bilang kalau lu nggak boleh saya penasaran saya cobain aja nggak boleh ini masih flu saya masih badannya agak panas dikit memang lagi pari terima kasih stay at home ya lagi pari ya mudah-mudahan lagi pari sehat ya akun saya udah nempel semua tuh lagi pari ya ini ada anak-anak di belakang ya yang orang yang nonton 3 like terima kasih banyak thanks a lot for your participation in my channel this is my youngest son my youngest son lu jahe anget bang sama Hamas pakai air hangat iya saya lagi pilek tuh nggak bisa ini ya nggak bisa divaksin nah ini anak saya nih yang paling kecil nih Hello ya lihat anak kecil tersenyum Lavender one hello again host thank you for Lavender I appreciate for your participation in my channel pagi-pagi lucu banget anaknya gemesin iya sama kayak pagi-pagi ya gemesin Lavender one thank you my channel is already my third channel is already visiting your channel Lavender Hong Kong ya thank you for your participation in my channel maybe next time I will visiting you with my fourth account okay my fourth channel okay my main channel this is my main channel I already put my thumb and my bananas to your channel okay to Lavender Hong Kong vlog this is my page it's so if to see you host in English no I always practice I learn learning by doing Lavender one thank you my friend okay you're welcome maybe next time my fifth channel will go to your channel vaksin terjadi luan mas wari putih harian kami kebagian kita mau man ayah this is my village maybe your village is very good very beautiful ya Hong Kong Lavender Hong Kong vlog in your Philippines your village kalian undur dulu ya ada kerjaan lagi sehat-sehat ya bang Leon oke nanti kita oleh ya harus ya insya Allah ya lagi keren bang bahasa Inggris wah enggak ini biasa aja I always learning English language by my own self because English language is not so difficult I think if we want to try to learning so
Wow, hello host. Dan oke. Level 2. Ya Allah ya Rabbi. Thank you so much. Level 2 Linda. Hello everyone. Thank you for level 2. I hope you always fine and healthy in Hong Kong so you can back to your country to Philippines in a good health. Okay. Like I hi to Mr. Mrs. Uh, sorry, Latin Hong Kong blog is my English language. That's very good. That's very well. Okay. Have my we have host. What's time? Yeah. Maybe next time I will visit your channel with my another channel. Okay. For my main channel, you know, it's already. I know. In the Hong Kong vlog, I always watching your live stream, yeah, and I always put my headphone, but I didn't comment in your live chat. I just put my headphone and see your live stream, yeah. That's not a big problem for me because we using Wi-Fi in this village, and the cost of the Wi-Fi is about 20,000 rupiah for 1 month, so it's not a big problem for me to watch your video. Okay, a pleasure for me is a pleasure to watch your video, your live stream. Yeah. Whoa, thank you for Lavender. You give me four banana, including your my channel. Okay, thank you so much. Okay, this do you want to eat this meatball? This very cheap meatball. It's only 1K, yeah. This is 1K too. 1,000 rupiah is very cheap, yeah. Okay. Let's drink a cup of coffee. Latin Hong Kong vlog. Okay. Buat pagi ya, saya udah ada semua ya, ini ya aku saya ya. Buat yang di GKN juga udah semua ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat. Dok Isin, terima kasih sudah singgah ya. Dok Isin, siang bosku, siang juga. Hello, really ya, coffee house, gitu, I like coffee. Yes, coffee I think the simple drink to make. Okay, that's not very difficult. Thank you. Okay. Main suka-suka, assalamualaikum bang, selamat siang, waalaikumsalam. Lagi stay at home. Ya, terima kasih ya, udah ini ya, udah stay at home ya. Buat lagi. Nanti akun saya nempel lagi ya, buat advocacy udah kesini. Wow, thank you for the for Lydia, for banana is visiting my channel. Oke, kami kita saya langsung paling baik lah sama. Itu gimana? Itu ini mah mulai. Satu nuhun yang tidak ya sama-sama pagi-pagi ya punya akun saya udah nempel ya di tempat Anda ya. Itu kontennya bagus lah. Offender Olivia, 8 like for you my friend, thank you for like Hong Kong vlog. Offender for Olivia, say hello to Esco Fishing. Offender for Olivia, watching from Hong Kong my friend. Okay, Hong Kong, thank you. I want to know, you're from Philippines, about 3 or 4 years in contact in Hong Kong. Lagi eta di Banten mohon lagi di Banten. Di Banten nih. Tuh, ya.
suasana Banten. And hello, I'm from Philippines working in Hong Kong now. Yes, sorry, my question is not very good. What I mean is, how long you have been live Philippines to work in Hong Kong? How long? How long you have been working in Hong Kong? King Kong. King Kong. King Kong. They doesn't understand what I talking about because they speaking in Sundanese. This is my son, my first son. His name is Salman. Bagus kau kemana masih asik ya alhamdulillah. Kuliah ya Allah Rabbi. Thank you Five Banana. Visiting me in the Hong Kong vlog. Wah ramai. Bisa menilai wah ramai ya Pak D. Aduh mudah-mudahan saya Pak D ya. Kuliah in the Hong Kong vlog. Thank you for your bananas. His banana is already visiting my channel. Thank you. Bisa menilai wah ramai. Bisa menilai stay at home Pak D sambil kerja ya Om ya. Terima kasih ya. Thank you for bisa menilai. Bisa menilai. I would like to introduce you to Lavender Hong Kong vlog ya. From Philippines. Lavender Hong Kong. His another channel yang the same person yang and Lavender Hong Kong vlog. Balik lu balik lanjut jauh dari kesehatan selalu ya sami-sami kalau kali insya Allah ini disambung ini nanti saya kalau udah ini ya udah ada waktu nanti saya kunjungi lagi karena di sini pakai wifi ya harganya sebulan itu 80.000 ya jadi ya kalau hujan sih nggak bisa ini ya nggak aktif kalau hujan ada nggak aktif di sini hujannya ada gelap ada bentar juga ya. Oh ya Allah ya Rabbi, thank you so much for Alexis Henriken or Lavender Hong Kong vlog. Maybe next time I will visit your channel with my another channel. Thank you Alexis Henriken, stay at home. It's amazing for me you visiting my channel. And I appreciate that, okay, Hong Kong Lavender. This is my family, that's my wife, that's my little sister-in-law. Jawab Garut ya Pak. Sip santai aja ya. Terima kasih banyak ya. Jawab Garut ya Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kang. Kumaha sehat Garut? How are you Garut? Mudah-mudahan Garut sehat ya. Tanpa kurang satu apapun ya. Doakan selalu. For Lavender Hong Kong vlog, I will always pray for you. Alexis work in Saudi Arabia. Oh, Alexis work in Saudi Arabia. Oh, I think you are the same person with Hong Kong Lavender vlog. Oh, you need one person ya Alexis Henriken. Okay, Alexis, thank you. Next time I will visit your channel. Okay, thank you for coming to my channel. Okay, greeting from Indonesia for your family, Alexis Henriken. Fishing, stay at home. Terima kasih banyak ya. Ya, thank you so much for fishing. Nanti saya kunjungi pakai akun yang lain ya. Thank you. Insya Allah nanti besok mas saya ke Jakarta ya. Ke Jakarta nanti saya kunjungi lah semuanya ya. Okay. Have a long noche. Okay. Who's left?
Okay, maybe I will discipline you one by one. Okay, next time with my another channel. Thank you for coming to my channel, and I appreciate. I'm very flattered that all of you visiting my channel. Lock in the Hong Kong vlog, stay at home. Okay. Thank you for Lock in the Hong Kong vlog. You give me a lot of banana. Okay. Maybe next time I will give you a lot of banana too. Okay. Lock in the Hong Kong vlog. I hope your channel will soon monetize so you can help to share your video to all and you have a success channel. Okay, stay watching host. Thank you Lock in the Hong Kong vlog for stay at home for watching my live stream. Okay. Con này liền á, nó là anh như là anh là video. Okay, this is my village and the view is very good. Okay. This is my son, guys, my little son. Hey, Bilal! 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 Okay. You want to get a little... Hey! Don't touch it. Okay? Tio, Hey, come here. Okay. baju. Yeah. Hey, okay. Get it. Okay. Like saya ya, this is my family, my family. Okay, anak tuh. Indonesia. I'm sorry the connection is trouble, guys. Western Lalis to like unlock and learn my thank you Western Lalis for your thumbs. You unlock your link in my live streaming, okay? You drop your link, okay, please. You ready go? One, two, three. Ready go? Okay. Yeah. Thank you for Western Lalis at home. I hope you always fine and healthy. Your dream is always come true. I pray for you. Yeah. This is my son. My first son. What is your name? Namanya siapa? Saman. That's my son. Okay. Okay guys, let's drink a cup of coffee. Okay. Thank you for all channel who watching my live streaming. Western Lalis, okay. Not, I will. This is your channel. Western Lalis. Oke. Like 12 nih. Terima kasih banyak ya sudah like 12 nih. Oke, ada lagi yang mau chat di sini? Ini masih pada sibuk ya. Jawab agar siapa? Oke, mana jawab agar siapa? Silakan drop your link. Oke. No one drop the link. Why?
Just support me and drop the link. Oke. Ya, jam 11 ya jam setengah 11 ya, panas banget ya cuacanya ya. Tuh, suasana di kampung kayak gini ya. Oke. Oh, banyak ayam sini guys. Masih ada ayam ya, banyak. Oh. Ganti ke sini. Wow. Picture on YouTube is very good ya. Loba. Oke. Gak ada yang nonton ya, cuma like 12, terima kasih lah. Amit Prin, assalamualaikum, waalaikumsalam, Hong Ong. How are you today, Hong Ong? Amit Prin. Selamat siang, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat. Amit Prin mengirimkan icon subrek ya. Silakan buat Amit Prin, dinikmati dulu kopinya. Salam silaturahmi semuanya, Amit Prin, thank you. Yang sudah like 12, terima kasih banyak ya. Oke. Hit like, hit like. Oh, ada anak kecil like tuh ya guys. Tuh. Tuh, like ya. Awas jatuh loh. Kayak odok. Kayak odok. Oke guys. Ini dia suasana di kampung ya buat Mbak Ami. Mbak Ami di Hong Kong jam berapa sekarang? What time in Hong Kong, Ami Prince? What time is it in Hong Kong? This is attraction for from a little boy. Okay. Terima kasih buat yang masih nonton. No orang kosong yang nonton ya, apa ya. Thanks a lot for your participation. Okay. We can change the background, this or this or this. Okay. Okay. Don't kena potong. Hmm? Don't kena potong. Ada anak-anak juga nih ya. Oke. Satu orang menonton, terima kasih banyak. Boleh ya buat drop beli talinya di sini ya, beli tali boleh ya, boleh banget ya di sini. Ya, oke, thank you banyak. Ini buat yang sudah memberikan jempolnya ya. Kami ano TikTok mana teh? Ati Suhayati. Oh, sila lihat. Ati Suhayati ng TikTok na. Ya itu saha. Kumanya na. Ya. Laban tadi. Aku suaya pi. Oke, ada lagi yang nonton ya. Udah 35 menit nih lewat nih. Silakan buat yang mau sapa-sapa di sini. Thanks for all participate in my live streaming channel. Buat pagi-pagi tadi terima kasih banyak ya. Sarannya minum jahe hangat bang sama kamas pakai hangat ya tadi ya.
Thanks for kuliah nine like from lakin the host. Yeah, thank you. Lakin Gatun. Ano sa buat niya herbat. ada lagi ya. Ini kita bisa saling ini ya. Sesama pemula kita bisa saling bantu ya, saling support ya. Oke, nggak ada lagi nih. Itu bagus banget ini ya. Oke, siapa yang ada yang masih nonton silakan share, silakan menurut kalian please drop your link in my live streaming channel. Di suasana mulai anu lah lagi belum. Oh yang goreng goreng oh iya mau dia selagi lebat tuh. Yang mau durian silakan, berapa durian ya? Insya Allah besok saya hotel Jakarta ya buat Bang Patah ya, Pak RT ya. Karena vaksinnya insya Allah besok ya. Lagi pilek badan gak enak panas ini ya. Padahal saya istirahat udah cukup tapi masih ini ya. Gak boleh vaksin katanya. Oke. Ini dia durian mentah. Durian mana? Kemarin buruk ya kalau kemarin udah di bagus ya. Durian oke yang mau durian apa? Durian. Oh. Durian oke satu orang yang menonton terima kasih banyak. Thanks a lot for watching my live streaming. Cuma masing-masing makan. Oke, 1 jam nanti kita lihat ini 1 jamnya sambil menunggu zuhur ya. Adzan zuhur ya. Terima kasih banyak nih buat yang sudah partisipasi nonton live streaming saya ya. Kalian udah mau gorengnya mau itu di saung ya. Di saung masanin. Kan ada saung gitu. Amen din ako magugunahan. Kami na lang tutut. Siput. Terakhir saya di kampung ya. Nanti kita live lagi di base camp. Oke guys. Terima kasih buat saya, buat konten kreator yang sudah support saya ya. Semoga kalian semua sehat. Thanks for all content creator. I hope you always happy and God bless you all. Thanks for supporting my channel and maybe I will visit your channel next time. Just wait. I will visit your channel. Nakadito man tangan. Itu baik gitu, gila iya. Merukan tangan. Baik saan pagbayad.
ada lagi yang nonton ini ya. Adukan. Oke, mana lagi nih yang nonton? Mau ke situ kan? Mau ke situ. Kamu melukiskan juga. Sama melukiskan sama. Yuk. Ayo. Halo situ. Ayo. Kurang ya. Iya. Kali penting. Oke, this is durian. Durian. Hah? Itu orang. Oke, kita pindah posisi. Oke, panas banget di sini. Panas boy. Oke, panas boy. Kata istri saya. Kalau jauh di sini aja. Panas kering. Saya. Awas kalau apa? Awas dulu apa? Bilang dapat kopi. Macam-macam. Apa deh? Aduh. Awas bilang nih. Bilang. Labu. Bilang jangan bilang. Anak dulu. Ya, anak saya nih yang paling kecil. Dia. Jatuh dia jangan. Dia. Bilang. Oke, baik. Dia. Dadah. Look at you, stay at home. This is my son. Oh, hello, look at the clock. Hello, look at the clock. This is my son. Telepon sih. Hah? Umar juga lah. Dia. Iya, sih betul. Itu ada yang buruk, ada bilang. Dia. Gitu. Mil, hey, kopi ya. Kopi nih. Nih, kopi, hey, Mil, kopi, susu Leona. Ini kalau susu ini, kopi ini. Leona. Susu Leona, jorok, susu Leona. Ya, kopi ya. And the o'clock with you or supporting my channel. You give a lot banana for me. Maybe I will send you support for you. I will give you a banana too, yeah. Two banana already visiting your channel, including my main channel. This is my main channel. You invite your friend too to supporting my channel. Thank you. What the time in your place now? I think 11. 11 AM. Yes. AM. It's very hot in here. Like in the o'clock. Like in the o'clock. May I know your name? Your real name? My real name is Leon. Asep Leon. And your real name? May I know your real name? So I call them your real name. O'clock. May I know your real name? You are very tough woman, yes. You work for your family and so far from your village, Philippines. Work in Hong Kong, that's very awesome for me. I think you a tough woman, yes. You work in Hong Kong, far from your family,
You work every day. Philippines and Hong Kong is Asia, but that is very so far away, the different country. So salute for me, salute for you, for me, you able to uh, give your power for living your family, work to Hong Kong from Philippines. That is very good. I think you hero for your country because I think the visa hero. I think yes. Hey, this is my mother-in-law house. We living in this house about five 5%. Yes. No second. My wife, me, and two of my son, my mother-in-law, my uh, grandmother, and my little little brother-in-law. So we living in this house. Is seven of us in here living in this little house. Now I'm not working because uh, pandemic. Okay, thank you for that in the Hong Kong vlog. For your coming to my channel, maybe I will visit you in your live stream or your video content. Okay, thanks a lot for your coming and for watching my live stream. My live streaming. Okay. Sorry if my English service is very good. Okay. See you next time. Assalamualaikum, waalaikumsalam buat Kak. Terima kasih banyak sudah singgah di channel saya. Oke Kak, kalau mau makan durian mentah di sini boleh, bisa digoreng, enak nih. Selamat siang Kang, selamat siang juga. Aduh, saya belum berkunjung lagi. Ketemu lihat sama yang Anggun ya, Anggun Supriyadi ya. Itu udah ada ya itunya ya. Udah ada videonya ya, tapi saya nonton nih. Udah lama nggak nonton Haja nih karena di sini adanya sinyalnya ada timbul tenggelam ya buat Bang Haji ya. Oke, kita ganti ininya. Temanya nih tuh ya. Habis dimakan tupai. Nah, dimakan tupai ya. Tuh, ini ya. Itu dari YouTube nih. Haja terima kasih banyak buat Haja ya. Ini jaringannya muter-muter aja. Oke, kita dapat 50 ini aja 50 menit ini ya. Mau 1 jam juga ini kayaknya jaringannya nih ya. Pakai wifi soalnya. Tadi bosku sama siang saya oke Beb, terima kasih Mas Solida dulu Beb. Udah 2 ya. Mantep banget ya. Sampainya melesat. Banyak yang nonton juga ya Solida dulu, mantep ya. Tutorial dulunya tuh. Oke nih, oke itu kayak gini ya. Oke. Buat Solida dulu, terima kasih Beb sudah hadir ya.
Ayan o, salindado na sila, manukulala ya. Alam ko alis jamrut ni, salindado ya. Oh, suasana di kampung begini ya. Kampung pedalaman. Ano kang nagagawa? Hmm.